Sanibonani bafowethu, ngiphinde ngabuya nenye update. Namhlanje sizoqala sifocuse ku Fidel Adams National Coloured Congress. Enye nje yama political parties akhona lapha kwi parliament ya la South Africa. So uFidel Adams usesuspendiwe for amalanga awu-20 and njengoba suspendwe kusukela nge-3 August up to kuphele amalanga ayi-20. I'm sure nge-23 24 uzobe sayakwazi ukuthi abuyele eParliament. So njengoba esuspendiwe kwamanje kusho ukuthi angeke akwazi ukuthi aye eParliament noma bekuthiwa kunani ekhona eParliament, futhi ngeke akwazi ukungena ama-debate uma khona ama-debate nama-meetings ama-committee aseParliament, angeke akwazi ukwangena because of ukususpendwa kwakhe. And enye into kuzobe sekucuthwa nemali yakhe. Ake sithi nje bekenza ngelanga ezumuntu osebenza eParliament bekenza 200. So you can imagine ama-200 awu-31, then okusho ukuthi bazothatha ama-100 rand kuwo wonke lamalanga akade engasebenzi ngawo because of indlela abafuna ukumlungisa ngayo, abafuna ukumphanisha ngayo ukuze akwazi ukushintsha kule senzo asenzile. Now omunye uzosibuza ukuthi yini ayenzile kahle kahle uFidel Adams. One, kukhona eParliament iCommittee ekuthiwa i-Ethics Committee. Leya committee umsebenzi wayo ukubheka ukuthi ngabe amalunga aseParliament aziphatha kanjani eParliament nangaphandle kwaseParliament. So if wenze into, even if uyenze ngaphandle kwaseParliament, baye bebheka ukuthi ngabe leyo nto leyo ayingcolisi igama laseParliament. So if lingcolile igama leParliament base bayakujaja ke ngaleyo nto leyo, ilento ebizwa ekuthiwa you brought the organization or iParliament into disrepute, okusho ukuthi ungcolise igama or ulethe ukungahlonipheki kwi-organization leyo. So naye ke because of leyo nto leyo ke kuthiwa waposta i-screenshot, and kule screenshot kwatholakala ukuthi siveza i-personal information about ilungu le-DA. Uzokhumbula la South Africa sinomthetho ovikela abantu ukuthi kungapostwa izinto zabo. Ngikwenzele nje example, uma ungathatha nje i-ID number yami ngingakunika ngemvume uyiposte ku-social media, leyo nto leyo kusho ukuthi usuviolate amalungelo ami to i-privacy because kuyilungelo lami ukuthi i-ID yami yaziwe ngabantu engifuna ukuthi bayazi. So mase wena uyinikeza wonke umuntu kusho ukuthi wenza icala and kumele ujeze. So ukukuvikela kufana nokushutha nje umuntu engavumanga, uthatha isithombe ake sithi bowushutha umuntu uchomi yakho rubane ugcina usushutha nomunye umuntu. Sometimes iyaxoxisa leyo nto, akuyona into eyenzeka njalo because abanye abantu abayilandeleli, but uma kungathiwa nje iyalandelela ngagcine kuyinto exoxisayo because of lento ekuthiwa i-POPIA Act. Now so kuthiwa uthatha i-screenshot wa-screenshota kwase kuphuma imininingwane ethile engavezwanga ke, because the reason why engavezwa is because if uyayiveza kusho ukuthi uzophinde nawe wenze le crime abazama ukuyilungisa, bazama ukulungisa ngayo uFidel Adams. So and ke manje mayese i-postal information kwatholakala ukuthi lento uyenze ngobudedengu kanye nokungabi responsible as umuntu omdala. So kwabonakala ukuthi kumele ke manje aqondiswe igwegwe. And njengoba sengishilo ukuthi akuveli kahle kahle ukuthi yini le ayiposta. Mhlawumbe abasibona i-screenshot sebangasincedisa ukuthi babona ini, mhlawumbe i-phone number, mhlawumbe i-email or i-ID number or i-address ukuthi lowo muntu uhlalaphi, but into nje ethintene nomuntu personally wayifaka kwi-social media or kwezinye indawo ngaphandle kwemvume yakhe, iba icala leyo nto leyo. So wenze leyo nto leyo ke uFidel Adams ukuze asuspendwe namhlanje. Now if uyabheka omunye umuntu angathi how just for i-screenshot nje uzokhumbula ukuthi uAdams akaqala ukuyenza lento le kudala ayenza. So iParliament ibonile ukuthi kumele ukuthi iqinise igwegwe this time around because uAdams abaqala ukumkhuza, abaqala futhi ukumsuspenda. Na last year 2025 wasuspenda uAdams, but that time wasuspendwa for 15 days because of isenzo esicishe sifane nalesi. But ke unakhona wasuspendwa 15 days, wathathelwa nje imadlana kwisalary yakhe kanye nama benefits abanawo as umuntu waseParliament. Kule case yakuqala ya last year kuthiwa waposta ivideo ecishe ihamba lapha ko-9 minutes lapho khona wayekhuluma amagama ahlabaya, akhuluma amagama engengikwazi nami ukwabiza because mhlawumbe uFacebook or uTikTok angakwazi ukuthi ayisense le information or uYouTube. So because of lawo magama awakhulumela amanye amagama khona kuthiwa asexist, that means acwasa ngokobulili, amanye racist acwasa ngokwebala kanjalo kanjalo. So because of into azikhulumayo izinto ezingcolisa abanye abantu, ziphinde zingcolisa igama laseParliament because as abantu silindele ukuthi if umuntu engwaseParliament no kunezinto ekumele azenze, kunezinto ekumele angazenzi. Kufana nomfundisi nje wesonto, kunezinto esazi ukuthi nje umfundisi osesontweni kunento ekumele angazenzi. Ngeke nje kube mnandi ukubona umfundisi esephethe ibhodlela lotshwala phambi kwabantu eliphuza because of i-position akuyo as umuntu emphakathini. So noFidel Adams bekulindekeleke lento leyo, but
ngesikhathi enza ivideo wayedelela uGordon Lewis, uzokhumbula lo oyileader ye-DA manje kanye nabanye abantu lapha kwi-DA kanye ne-political party i-DA. So and makusolakala ke kuthiwa wayekwatile ukuthi i-DA kukhona la engazange imvotele khona, instead yavota against i-idea ayeze naye eParliament. So ngicabanga ukuthi wayebathuka mhlawumbe ethi ama-sellout yini. So ngaleso sikhathi iParliament kuyabe yaphinde yamzama ukuthi mayimkhuze because wayesaqala ukwenza le yanto leyana. So bamkhuza bathi makahamba ayoxolisa, bamsuspend amalanga awu-15 yonke lento. So ukuyiphinda kwakhe lento le kusho ukuthi akafundanga from isenzo sokuqala. That's why ke manje babona ukuthi cha mabaphinde bebuye futhi bedile naye. Now abanye abantu ke bebekhala kuma social networks bethi kungenzeka ukuthi bathu harsh iParliament because uma singathi siyabheka one by one abantu abakhona eParliament kunabantu esingabakhomba sethi lo naye uyadeserve ukuthi alungiswe igwegwe indlela ayiphatha ngayo uma engasekho eParliament. So iyona debate engathi khona la, but uFidel akasuspendwanga for izinto ezidibene nemadlanga commission or le case ye fraud anayo lapha eKZN. Instead indaba yakhe isekuthenini waposta information ngaphandle kwemvume yalowo muntu loyo. That's why ezithole sela eyakamadlanga nani yona isayimele eceleni ayikakam-affect kwamanje as uFidel sengithi Fidel Castro, Fidel Adams.